Di Gasat. Manipod iti pluma ni Jenna Almoite Diaz. Ken itimet direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Napalabas, pinaikat ni Ariela dagiti mula iti hardin. Tati kayat na, masukatan iti kayat na amaris ti sabsabong. Kabayatan na, simrek manen ni Angeli iti siled ni Monray. Ket kaslaad damanen sapsapulen daytoy. Adi namet maibaga no anya dayjay. Kamayatan na, nakalagip manen ni Monray, ket nagladingit daytoy. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapoluan. Di Gasat. Saan at isagana tinapatag kanya? Tata Malyong, ni Papa ti kayat ko ang makadwa. Nyangay, ket awan mo't nga roden ni Papam, barok. Ay nawaw. Alay, ragragsakin tayo latan ti kasangay mo, barok. At da kami mo't amang kablawkin ka, Monray. Happy birthday, parenton bigat, Monray! Idi adda ni Papa. 1 week before ti birthday, kabkablaawan na ko. Ngam ni Mama, nalipatan nan sana kasangay ko, Tata Malyong. Malagip nan to siguro, inton bigat. Apay ngamin anatay ni Papa, Tata Malyong. Marigatan na nga agangas. Ay, Monray! Monray! Tata Malyong, Ay, nagsakit ti barugong ko. ay, nawaw. Ay, Monray! Ay, agrelax ka ngamin. Amarok. Kan, di mo laplap dan ti panagsangit mo. Sige lang. Pulos mo, barok. Agungat ni Mama, numangag nangag sangitak. Ay, nawaw. Ay, isahan. Siyak ti makam mo, barok. Sige. Ipulos mo ti sangit mo. Di mo laplap dan. Sige. Ipulos mo, Monray. Sige. Tata Malyong! Kasta! Sige pa! Sige pa, barok! Isangit mo lang, barok! Isangit mo! Isatag mo, barokong ka! Panagsangit mo, barok! Sige! Isangit mo! Kahit, kumusta? Maligatan ka kadipanyagang isbarok. Saanan? Tata Malyong? Saanan? Nawaw. Diyos ko. Di mo ko mabaybayan ni Monray. Mama? Anya, no adda ibagamon. Tani, makumikumak dito isangot ti computer ko. Kuha, Mama. Awan ka diti malagip mo itangal daw? Malagip nga? Ha, adula amin manan nga Monray. Pumanaw ka man dito'y. Ha, disturbo ka. Talaga adi na malagip ti kasangay ko? Oh, anya pala aramidam dita? Pumanaw ka dito'y. 30 tipet sa nubigat, Mama. Anya kumano 30 inton bigat?
Uy, no! Makapasuron ka talaga, Monray! Nagadupay lapalikaw mo! Birthday intun bigat, mama. Anya ko man no birthday! Ha? Ag birthday ka lata ah! Manayunan man iti may sa atawan, titawan mo. Angam, ubing-ubing kapaylaan. Mama? Agnakam kan! Di ka laagbain. Nasurok abain timon, ngamkas ka laag pampanunot ag grade 6. Ha! Awan pa'y serbiti kinatayag kan kinataer mo. Taubing-ubing mat ti panunot mo. Kaanon to nga tangagnakam ka? Inton lumakay ka una yan? Mama? Ha! Di mo namnamaan ti sagana. Taawan ti makasango nga agluto. Mama? Noing grande ti saganam edi si bibiyag payday di papa. Saan itan? Jak masango. Okay laeng. Uray awan ti sagana, mama. Nasayaat. Surwam ti aginot. Tanarigat asapulan ti kwarta itan. Naawatam. Wen, mama? Kat? Anya pa'y nga rod ti bagam? Mapantayo ko maijay simbaan, mama. Takas ta ngamin ti aramiden tayo idikin ni papa. No birthday, kat mapantayo agkararagi jay simbaan. Monray sabali ti panawen idi si bibiyag pay ni papam. Sabali met itan. Ha? Taktak ti aramidan ni papam idi. Agkararag kan dito'y balay. Masapul pa'y laaya nga ijay simbahan. Mabiit tayo laeng, mama. Saan nga ruden? Di ka di makaawat, Ha? Rogyan nakmanan, Monray. Uray da kami laengen nga rod, kinitatamal yung... Basta awan ti rumwar no kunak. Awan. May salaang kisao, Monray. Roko, isaganam tilugan. Rumwar tayo kada Angeli. Madam. Ala, papanan nga tamanan da, mama. Ay, dayjay ni Manang Angeli. Adaytan. Manang Angeli, papanan nyo? Mapan kami ag-swimming. Sumurot ka? Ay, uwan Manang. Be, agbati ka. Ha? Che, dito lang unag tibalay ti pakaikaryam. Saan ka maikari makikuyog kada kami, tamangi babain kalaang. Ditakan. Ha? Mami, mapantayon. Makalanglanguya kon. Didak manan kayat nga ikuyog. Ayon. Ngam... Saan nabalin? Uray ta birthday mat ita. Napanan nga tadana na panyang kentatamalyong. Itayak pa'y amang awag kadakwada. Ngam awan damatan. Tatamalyong! Nanapanyang! Sa dino ti ayan yo! Mapanak gayam ijay kusina. Amangan no... Happy birthday Ha? to you! Happy birthday, Monray. Ay, nawaw! Happy birthday, Monray! Ay na, arakupan ka man, Barok. Happy birthday. Ay na, naragsak ka pa nagkasangay mo. Patpat ganda ka unay, Barok. Patpat ganda kamot unay, Barok. Ay, nawaw! Agyaman na kada kayo, nanapanyang, tatamalyong. Naragsakak unay, tada kayo anang kablao kanyak iti happy birthday. Ala, ay, Barok. Puyo tamon to'y basit a cake, mau.
Napan ko ginatang daytoy di takantaw. Ay nawaw, ay gundawayan tayo ti kawan da madam. Iso nga agsilibrar tayo balaw. Sige, tata, nana, puyutakon Ay, sige. Ha? Thank you, manan. Nagpigsa ti panang puyot mo balaw. Naidepan. Angam nawan na nyaman na. Ay nawaw, kanin tayo ti taraon aginatang kaw. Pagsasangwan tayon at alua. Tangay awan damam. Datayon tagsilibrar. Ay, agkararag tayo pa'y, Ha? Ay nawaw, ay uwin gaya man niya. Sige nga, Rod. Siya kunti mangikararag. Lord, thank you for this day that you have given me again a year for the future. And Lord, please give me good health so that I can endure any obstacles that will occur in my life. And please, Lord, give me all the courage to face all the obstacles that will occur in the future. And Lord, I will ask you again to please guide my papa so that he will be happy wherever he is now. And bless us, O Lord, in this thy gift which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Sige, mangantayon. Malyong, nalaing gayam nga aging lis ni Munre. Ay nawaw. Wen, tamanipod ubing ni Monray. English ti sa una. Kan iti nag-eskwela, English ti sa oday, di pagadalan da. Ay nawaw. Kat no sigod mo't niya English ti panagsasaw na. Nang pinaritan lang ni Madam Mariela. Anya? Ungtan na no mangag nang aging les. Iso asinuruan day di Sir Louis itong agsao iti ilukaw. Ay nawaw. Ay, una yan. Tapati ti panaging lis ni Munre kat iparit na. Wen tadi namit ngamin maawatan ti taddo mga English. Kat no ni Monre ti makagapaw, no apa nakasursuro basit iti English. Ay nawaw. Kasta aya. Siyempre, English ti sao ni Monre. Iso akapilitan mo't nga ag-English Ngam karabaw English Ay nawaw. Iso asaan akong dilastog ni Madam Ariela. Taamok, noan niya ti pakasaritaan ti biyag na. Ay nawaw. Ay, nagmayat talaga ti ag-swimming. Tumapugak manan. Anjali! Oh, Mami! Apay kas na ti sodyo. Oh, apay! Addamadi iti insuot ko. Mami, da kayong tikit-kitaan dagiti tao. Nakatupis kayo? Apay! Sika lang ay ati mabalin nga agtupis. Uray siyak mata. Gaputan na lukmagakon, katawan karbangak nga agtupis. Kuha nga min, Mami. No kabaalam ti agtupis. Kabaalak mat, Angeli. Di kay mabain, iti kas... Awan ti uray asino akabain ko, Angeli. Awan bibiyang ko iti aglawlaw ko. Who are they anyway? Ha? Ala, tumapog kayo nga rodon dito'y pool, Mami. Umay kayo dito yan. Asa nakpay at umapog. Agpagnapagnak-pay dito'y igid. Tarik na ti barat ti panawan. Sana bale, tadamot to'y nalawa apayabyab ko. Anya? Don't mind me here. I just want to relax, Angeli. Ako!
Abay nga duron mo ni Mami. Kawanan kay Tibay na. Nasa nuno na itugtog ni Mami iti simento. Ang kulang day jay, Ma'am Angeli. Bastos ka talaga. Awan babain mo, driver. Iha! Baybay amon. Kasta talaga ni Rocco. Naangaw, narabak. Umtan nyo kami kay tatao. Feeling na mutan kat very close kayo launa yon. Mabuga ka di matan, Ma'am. He! Pumanaw ka dita. Buisit ka. Pumanaw ka dita. Bantayan kayo, Ma'am. Ano bilang malmus kayo? Siyak tagbali na lifeguard yo. Buisit kay tao. Ala, baybay amon. Bayam nga agbuya dita, no iso ti kayat na. Di mon tutupan ti driver, Angeli. Ag-enjoy takit di iya. Makapabuisit kay driver. Baybay amon, kunakmet. Di mo kitkitaan? Tapno saan ka amabuisit? Anaya, Mama? Oh, apay anak kapeles ka, Mondre? Papanam? Nabayagan asaan tayo anak kimisa, Mama? Kat, anya kumaita. Mapan tayo kumamat makimisa, Mama. Anya? Please, Mama. Idiadda ni Papa. Kanayon tayo amapan makimisa. Idi dayta. Kaya't kunti makimisa, Mama. Jack Masango. Ni Papak idi, kanayon Apay aya abasta agsao ka. Papa, ti kanayon nga ibagbagam, Monre. Ha? Natayon ni Papam. Sabali ti prinsipyo day di Papam. Sabali mat kanyak. Naawatam. Anya pa'y tiagur oray agasat ni Monray, itisidong ni Ariela. Gagayem, diyo liway na dinggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. Ti Gasat. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Ganiti direksyon ni Isagani Yalong Bulyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Ti Gasat. Agyaman kami itingkay panangtarabay.